L-ospitalità fis-settur turistiku hija importanti ħafna, dan enfasizzaħ il-Ministru għat-Turiżmu Carmen Novella waqt li kien qed jindirizza seminar organizzat mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA. Matul dan is-seminar tħabbru riżultati ta' sħarriġ li sar mill-Awtorità Maltija Turiżmu u l-MHRA dwar xejriet fejn jidħol il-qasam tal-catering u ristoranti f'pajjiżna. Il-Ministru Carmen Novella semma kif il-qasam tar-ristoranti u catering huwa wieħed mill-pilastri tat-turiżmu hekk kif dawn jikkontribwixxu b'mod sinifikanti f'dan is-settur. Ċifri uffiċjali indikaw li s-sena li għaddiet in-nefqa tat-turisti f'ikel u xorb laħqet 300 miljun. Matul dan is-seminar tkellem ukoll dwar ix-xejriet pożittivi fit-turiżmu u li affettwaw lis-sidin tar-ristoranti. Fost dawn naraw iż-żieda fin-numri flimkien mat-titjib fil-livell tal-għajxien u li eventwalment joffru opportunità għal żieda fil-kummerċ. B'referenza għal profile service li jsiru b'mod kontinwu mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu jidher li 75% tat-turisti huma sodisfatti bl-esperjenza li rċivew f'pajjiżna. Ir-rispons kien tajjeb meta inti għandek 75% li qed jagħtu positive feedback xi ħaġa tajba, però aħna rridu naraw kif se nibqgħu intejbu dan is-servizz, rridu niftakru illi ir-restaurants ta' Malta qed iżidu mal-esperjenza mhux biss tat-turist illi jiġi jżurna Malta, mal-esperjenza totali tat-turiżmu, imma anki qed jaqdi l-esiġenzi tal-familji Maltin ukoll. Matul dan is-seminar tkellem ukoll fuq temi attwali brabta mal-qasam turistiku fosthom il-profittabilità fis-settur, tnaqqis fil-burokrazija u anke rigward il-kwistjoni ta' ħruġ tal-imwejjed u s-siġijiet fuq barra. L-isħarriġ li sar aktar kmieni dan ix-xahar huwa joint venture bejn l-MTA u l-MHRA. Dan l-isħarriġ involva mal-44 sit ta' ristoranti u stabbilimenti tal-ikel minn 21 lokalità differenti madwar Malta u Għawdex. Fost it-temi li kienu misħarġa kien hemm l-aċċessibilità ta' ristoranti, l-impatt ta' spejjeż operattivi fuq il-profittabilità, l-edukazzjoni u taħriġ, riżorsi umani fost ħafna oħrajn.